for me that and let Sabri Miss Queen, I mean, put an yammy bambody mouth. What? Already more about some wood that. I mentioned to a few months ago with Minister Sofo. One more gun and one more Britain now. Out of four, and then so see at the hopeful. The two for Yanko found their domain. But we can't say the job. Now, who video be a year Sofo Condem? Condem. Ah, Timitna radio station so. Utumi kanse papa Adom Kyei Duah akra ne members ni nya sebe papa ne kro mbedi no asembi ato no na me pese e hwe bi ne kakra na me be kasa ho na ma o tinye ma bi ase yewe abusafo Sofo Kyei Sofo Condem ma kwa wi mi sorry e wo ma sorry pa number 2 sisi a me gina ho a me ye kom ho se dom twam ho hia o mo so mo yes Philadelphia movement Sofo Adom Kyei Duah o ma be bo me serious so me ha huku pa no mo dia bom sa no enipa ba ye be 30 se me nsura a kire say mo memfe me mpaboa he me gina he mpaboa me se mpaboa me na ba ko se mpaboa ba ko se mpaboa me ka ki o ma che me phone o mo je no mo de hwe ho e na later obi kwaje ya o de bre me asem a asi no no edom wo ha bebre edom obi na de ma be se ne fie o amatare mu nyina ade mo ja obi na de ma be se ne fie obi na de ma be se ne fie Adom ni dede no na ekoso no dede no na ekoso no dede no ana ekoso no aha nipa ne sum ho saa no nipa oma nipa ho nyina ba ma ne member e bro de enya sam ketwa Sofo Kyei Condem na make say enya sam ketwa maami a ne mai bai we ono ne maami ena de ma be hye ne fie sisi enya sam ketwa kra ti de asie no no ira mo nti me we are na Sofo Adom Kyei Duah na asoma se me come a police for Ghana police service na asabri na say asasi so me condemn Sofo Adom Kyei Duah na me condemn so Sofo Condem so no kure pefe na meka sabe abua ponti o tumi di wanu buara kwansen mu a eno nje se wa benisi wo ni aduane no Sofo Condem asasi so wahu ade bia me ka no kura kire wo papa Adom Kyei Duah o meboye unsi anu kura so no kuntopa nemo papa ya be kan wasem se Condem o halagin be ba cho mo entie papa Adom Kyei Duah bra ode wo me so ma Condem no yenti Sofo be your friend of Condem Condem me gina na me ma last one. Oh yes sa me minti na ya Sofo you are Condem. Praise the Lord. Hallelujah. Papa Bay. Dia woji wo Mr. Adom Kyei Duah and some majun so keta so and a majo wo yere metro sa Ghana me bemu jaw yes me do be fam rakwan so ma wo be pon sam hey Condem I swear me man last warning yes anya you will surely see the colors of my inside. Powerful. On Santa how I did like I know the I did well. Yes. And I mean Adam says I'm a pa. Says I'm a pa says yes. Never submit me pa. Me prove me ankasa ma hode said yes Samson prove ne idiot oh yes me prove me tobi me prove me dubra yes me some prove me staff yes Condem ma mente wa masom sa wakasa fa Philadelphia ho ana me ho woni wo TV station no me kira mo sa Ghana Emra wa Ghana. Oh yes. Amen. Amen.
I am a soldier in the army of the Lord. Yes. Powerful. Jesus. Adom nyambunimo mente. And odi ejuma obi anya bi da asa mensa. Question. Ube humi ase humi yiye. Na miwiem a mekra mo nyina. Yes. Na saa da no ene mekra mo de meyo. Power Amen. side. Christian Council Munkobo Nachido. Ghana Sofo Munkobo Nachido. Mama Mwavlu Nienti Amese alone against Rome. Yes. Nipa de wotena asase so an nti wahu ubu afa na wabu afa na nipa hu se ugina baabi a eye krojen so wakasa amana ha papa ibebiri ono de woni aba se condemn tare na tade fa letma go je mo tete papa la me bi be pira na asebe so ko deliver man man no wa ye confused. Na sebi ere bia ne bre amiri bia ne no yeti abra wo sori tia Adom Kyei Duah no e ba to condemn no be ka se jana samka o wa do fo Adom Kyei Duah kan je na sori ma so mabiye ba akonfia na wahia meka ne ta nyame kura na edi wo fofie se ade ade aba utirim no am fete wajo abara ni ji papa ni je dia wadai nemu no kura ni se wudi ni din ba bata ho no minia antwanyi so mo nya Philadelphia movement oya ono apremati asofo ade ne ye no ye ho sa no ye ho ye sori tia ye ho sabi ubi bi ni papa Adom Kyei Duah ntia ka wo pe mama mfa we bi ka busu bi ya da ni number busu afumi nka mo ya number se ni younger brother se no wa pass you o ka se number se number free mo a akasa brother ni ehunu nti condemn me de kakra me ka kire oni se ma wenya sua de se bi obi me ka wo ya onko ka no na bia ba bia wo nam no na dofo e wo nyame na bi opopete won akari ya condemn we enko ba bia wo enko ba bia because unni ni akola officer ni kasa mo social media ni yam fanton Kristo ni ya hwe no yam fanton fufu nyuma na ye pe no yan kire ni pase awurade do akristofo ope ba bia anya atwum ani hypocrisy wa papa toti e akristofo wo je wo mo ye condemn ni kasa wo ti radio na kasa condemn wo ya de na wo ka na wo kirem ene bizase sankrofo no omo de text message na omo de bra baba be jiwo fi sa efehwe mu na rese papa Adom Kyei Duah Sofia abaka nsema na entwayi na wo ense la bashi NDC akatamanso kum ho area ho no sorry man ko ako demonstrate that's Philadelphia movement for say munya abotre say am pass as na condemn kata Adom Kyei Duah nkola dia ene papa mesrew wono man nkasa na adwobrɛw emra asa adwobrɛw ba yiri se condemn be hwenya nso Philadelphia asi baby a wo bi ho asem me no ko ho baby a wo say bi me do fo ho e na to condemn that's why jina commercial amaso kana sem sa wo bi do be confront ni wa do fo pa
ɛdɛn na Ghana fo anka mfa yɛ ho na me mmeremu condemn me bremu media fo because me say ko kan dem Kyei Duah ho asɛm a nipa ba hwɛ media no ɛne condemn ɛne wo know condemn wo ko tena radio so aka me yemi sa sɛ hwume pe yɛ mabo ati sɛn ɛne wo nka ho asɛm na mo mama bi aho yɛ anke yɛde papa Adom Kyei Duah asɛm bɛto fo asɛm pato o na me fo te sɛ me a sɛbi ɛnyɛ wo condemn yɛ bɔbɔ ɔtoro bɔ afɔ sɛ bra bɛgye book na wo Adom Kyei Duah asɛm ana radio station have no money what farm and apple so what yam and apple so we be too fu say suenyan se bi firi wem na be ja Adom Kyei Duah ho asem ka jaka na bia wo kan wo provoke na danfo bi wodi yawdia bi be ko hwe ni follow bi mu na bia ne abehu na be se wi Ghana sofo obi koso aye me tie se ne mepeja se ya na Ghana fo be ntime hwe me bi papa Adom Kyei Duah de ni me koso na o ye se me meti wo ogina atempimo sanfa apolisi fo na so ya foko 1 o'clock to 2 o'clock ye ba o dem kpankpankpan we atambo pii no sala me 2 o'clock na enana fawa ayo de no na mama ye yu ababonten ni abon fimu ma ni ehwie nhwe gu na usuo sa akokọ sensa isu ahwe no na wo dew na me me fa ni na abobrem na me ne sa ade Ghana ni ani chi se ni mi apija so bi ye ya ufa nso awade ye bi ma se bi patati ya de utiri na yesi yanku papa mi je yon so obi akọ mabo but na telefone abeda sa suba na di akire wo na nyame fe nyame de se ni esie no ni age ni suma se radio station mo frɛ wo ma ko ka Adom Kyei Duah asɛm no wo ɔtire wo ni interview no wadaw yɛn pɔmɔ no bi o hospital abɛkɔ amu mo scan ko bi o ni o meka kyes oh sorry condemn due condemn nya awurade fa yɛn fa sida ma awurade ni agege o saa se ne wan ko hospital o ma ko boka untiri ko papa Adom Kyei Duah ko court untiri fa ni ko police bi ko ni se ni enumini du on fa ma wo ye ti mese condemn wi akwanya ko tra radio ni so a ni e de so fo ho asem ba pia ko ati ti se ne ya nua jollof radio media for no ti se no nua jollof ni kombi funi ni ta gusu na unya di wia ni ye pia asem abeto wani se ye ye wo ta ba gudu sabi onye bi mpoja na abati chere sabi agane akotu na ama wo bi ho aye fiam na ho apon Sofo bi afenfie nyansa Sofo bi afenfie nyansa aha ya Attention TV dia le kurofie me ni sa ba ye me enso amfa me awurade ka ho share video na like pia so man ko ka condemn sa na pia so kwa kuma papa Adom Kyei Duah so awurade nhyira wo no nyoni makra bye bye